Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sngautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Ipidang sobai pi syakimat kimat join dengan janmit kenai Tarik Jymmang arajar arpusan. Nges dang dikimat Khubor naga Jylla. Dagi hajar ngut kipat ba kip up hasin Pyrthei Square layarisa dagi jing sngokemen. Bagi layo I kadak bagi layo yopo betemai. Kata kalong belami ketedam kabali na ka atas khana jong ka Sistine Chapel ko pendapat na balcony jong ka Saint Peter's Basilica daga kentin ke bagi juang habermos papam ke bemut ngilayo yaupo. Working President jong ka United Democratic Party ba polling do ulay thu ba ka Parliament Party jong ka UDP ke bansa syong jingalang hagani kesngi kan zashim ya karai lakan bot ne em ya kejuk kasur kumlapan power ke seng Congress but ko Voice of the People Party banda wahir syuki yu sembut mendirang ba ka Jylla ba asnya bhalang dhar halo ke jingkeno jong ka seng King Atiar Nyotrep National Liberation Council but bandawa ke jing toket halo kene ke jingkeno kinong rap ni kishnong per ki bahap hapok kelas ken block kelas syashat hak office district horticulture officer dawa pawan shim semba yaki hak Nyotrep Jymmang arajar posan Hendri habak lapoi ha office pat omdan nong tre kinong rap la persyang ban phone shi kinong tre office hendri omdan bajubab ya ka phone wat habak la persyang bunsin ka drug reduction elimination and action mission kala shim sa ka wepat ka sinjam da ka baya tre lang bat ka Sun Care Hospital naga bentaban hikai pintibit yikinong kai school makindup long kinong selok haki school ki jonki bagi kena school bapuli ha class 2 hadu class 5 Uminti katna social fair ba polling do uli thu bahadin baka sarkar kelawan ra ya ke drug reduction elimination and action mission ke jingdan jangki break badi drug kelahiar hadu arpau nagashispa ka Gracie and Company Institute of Information Technology Society lapin kuburam mikisan pongot kisamla kibla pendap ya ke jing syahi kai haka electronic appliance repairing but haka electrical appliance repairing but ya ke jing kai lapin long GCIIT Training Center mau Kerwat Southwest Khasi Hills District. Kisan pongut kisamla, kibla syapin kuburom kilong arpusan ngut nak electronic appliance repairing, berarpusan ngut hak electrical appliance repairing. Kini kisamla, kiliok pedang ru ya kisernot kumbejing pinskem bagla pendap hok ya kijing syahi kai pentibet kebakat sansengi. Kum shibenta ban penslor ya kikena askul bekinang tre shitam, bat minat hak kijing pule ke National People's Youth Front Umroy Block, kelapan kuburam miki arngut ki kena school na Umroy constituency ki belayo orang haka kedan top 10 jangka examen SSLC belapan benar result dangshan dak embos. Kini ki arngut ki kena kilong u Ivan Shan nongrum na kashnong nong thamai kerdam belayo ke kedan second position bagi Quincy Karsokno ke belayo haka 7 position. Meghalayan State Paralympic Association kelapan kuburam mikinong ilekkai kibelet ban shimbenta hak 22nd Asian Para Arm Wrestling Championship kabalalong hanong ba Delhi hak Tarik badakan Tarik Jymmang arajar arpusan na pedeng ki aru prangut kinong ilekkai kibelet shimbenta hak lempung kalangut lawan pai syak Jylla hak bagala job Tarik kita kemaksiar Southly kita kemarupa but Artly kita kemarnong Kata masa di Jymmang bat jambel sil bala penlong dekat sengkin thela chumya kala kring gi babon ki pat ba nong shongshnong bani shimbenta hagar kata masa bala ajingger shanda ka dor bashnong la chumya la pli ni kata masa di Jymmang dekat deputy commissioner jongka East Khasi Hills District ka kong RM Korba ka bala longkom ka kong san ringkat ke jenan lang jong urang bashnong Dr. Amanwar ka advisor jongka sengkin thela chumya ka kong thelen phanbo bagi pat ba nong shongshnong Ka Office u District Sports Officer Jongka East Khasi Hills kelapin kutno ik lempung ilek kai district level in the school athletic meet arajar posan
Hasai Training Center Shillong. Hagan Gisngi, Lasa Kylleng do Additional Deputy Commissioner Jong ke East Khasi Hills uba Roni San Walang, Ubalong Kumukong San, Rengkat UDSO ba O Mautho, Kinoyarap, Kinohikai, bagi kena kula mikmat na kiskul berper-per. Mentapat tunya pai Syeki Khubor Nagari. Hadim lasa priang ki Khubor talk ha social media, ki bakam baki ATM kin sakhang ha kini gisngi banwan, namar ka jinga kena hapdeng ke India bat ke Pakistan. Ki bank ke behek bikin thop ke State Bank of India, bat ke Punjab National Bank, klemi syakmat pan pensya Syeki Patba bakam dan satya, ke bakum kata, bagi ki Khubor talk man penlamir Syeki Patba, kila ong baki ATM jongki, kin tere kambet ke majulong malakasngi. Ke State Bank of India kelabu dekat jing thok limba ke X account ban pentip yakini Syeki Patba babarok ki ATM, CDMs, ADWMs bagi digital service kinyat bet ke majulong. Kue ki bank ru kom ke Canara Bank, Bank of India, Bank of Baroda, Punjab Bank, Sin Bank ru kelabu kom ke dikejuk ke jing thok kom ke SBI. Ka Menteri Ketenat Pelatingka Jong ke Sarkar India, ke Nirmala Sitharaman, ke Syong Jylla Kirki, ban pet na ke Bentang ke Cyber Security Jangki Bank. Menteri Kena Jong Ketenat Yadari, Usan J-Stet, ubelit ban mikmat ya ke India, syaka jengraki Victory Day Jong ke Russia. Ulai kendu yu Presiden ke Russia, Vladimir Putin, bat ulapen pa ujung sengongu ya ke Russia, namar baka ajing kersyan ya ke India, banyak kun persya ya ke kamle no. Uset udu MP jong ke BJP naranchi na pedang sengob hayu u do ambassador jong ke India sya Russia Uvini Kumar baru Major General Oleg Moiseyek jong ke Russian Defense Ministry. Kakan hur Menteri Sarkar jong ke Punjab kebla kli da umindirang ba Bhagwan Man kala shim yakarai ban pa kendaitli ke anti-drone system sya khaput jong ke Punjab bat ke Pakistan. Kastorka kalaong bagi kaput jong ke Punjab bat Pakistan, kedikat kaya drog jong girunar bat kastorka kan penklan syusyu iki bor pahara hak kaput. Kastorka kala shimru ya karai, berada kinong syong jong ke Punjab ke mensaw hak thma nega jing sya her thma ki le no. Kastorka kan pelut dadong syadong ya ke bai sumar jongki limba ke skim ke belai kerteng ke Fareste Yojana. Tata Memorial Hospital ke Badan Mumbai kala syak berngem Pyrthei bom lingba ke email. Kirunar kala pha ke email hakapor kendai biji menster kum tala pentip wood syaki pulet bat klaim de penslam ki pulet haringkat ki pulet pelip bom kala 1 point hakatika hospital hendai ha bagi talasi ke melap AA bat ki syam bagi datang gajing penting. Ki pulet kedang wat banyak ya ke internet protocol address jong unong pha ya ke email. Keskim Pradhan Menteri Jivan Jyoti Bima Yojana kelayarap ikbabun kilong ying habaki ya kendo ya ke jing jenjar bat ling baga diga skim ki pat ba ki thap pisa tang sauspa live kunai tingka hakishisnam bat laraja AA yaki ki behinga sem jongki ki yo arlak tingka naga sarkar. Kuwe ni kilong ying kebla yo ya diga skim ki diga long ying naga shnong doiri karaya Jylla Madhya Pradesh. Udukhat jonga diga ying Usudama Singh Tiwari la thepisa hagan diga skim hendai tang hadin katu kat nipor ulayap nakada kicing syabat ding electric kumta ki bahinga sem jong u layo arlak tingka naka sarkar. Kishipai duriau jong ke India lani ki Indian Navy kala maham ki nong tong dok kha na Mumbai bakim de benet tong dok kha hakijaka badan Jymmang namar baki shipai kila yo bor baki wantur hakajaka balakhang persya onchu siat bet yaki. Ki Navy, kin shim jing kenru ya berok Kylleng tong dok kha Mumbai, namar bagi Kylleng jong kinong tong dok kha ki bela syak kurup haga Pakistan, bagadong ke Jymmang ya Kylleng nok Pakistan ki wandrung dakini Kylleng dak bak elade kum kinong India. U shipai ubana ke Jylla Madhya Pradesh la kelon yap haga jing her thama ki shipai Pakistan ho line of control ha Jammu and Kashmir. Uni shipai bela kelon yap ude umurali nayak ubana Sri Satya district. Udah shipai ubampat dan lok dan kon ka Sarkar Madhya Pradesh kelapen pau ke jus ngausi lokan ke jingja bat kelapen bena ba anda ka met jong u kan 1 point ka Sarkar kan liak buram kumbale ya kiriu krau. Keseng Kongres kelapen long ada ke Jai Hind Yatra habro ki headquarter jongka Kylleng keri India bana ke jingya ro ki shipai jongkeri lingba ke jingjop jongki hak operation sendur bat kum juru ban penpau ke jing ngolem yaki lanat ki bla sya penyap apa helgam.
Kina ilam juga Kongres Kilaong bagadiga yatra kadigadak juga jengkersha ni kisipai bersilur kari. Mentah penglapoi syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kiji keberan ha Amerika kila ai kublai ke India bakla yo ban penyap. Yu ule no bersyirkai Abdul Rauf Hazard ule no bela penyap ben yu nong thok Khubor ubana Amerika ubadai negajai penuju u Daniel Pearl. U Abdul Rauf Hazard ula boy Daniel Pearl haus nem arajar bat ula penyap ya u. Hande mentau ni ule no ula kelan yap haka jingher thama ke India hak tem jong ki le no Jaish-e Muhammad haka tem belatip kum ka marcat Suban ala kebadan haba hawalpur. Ke India kenyang persya haka jingalang jong ke Executive Board meeting jong ke International Monetary Fund ban penpau ke jing persya halo ke jing panram ke Pakistan nak IMF ke bahadu iwe $0.9 billion. Foreign Secretary ke India la pentikna bu Executive Director ke India Paramis Waran unlet sya ke jingalang jong ke IMF ke banlong mentaka singi thok dieng berun banjur bak IMF kam deben airam ya ke Pakistan. High Commissioner jong ke India United Kingdom Vikram Doria Swami pelatakan ting yaki sipai jong ke Pakistan nama berkelet benek dan buram kumbele yaki sipai haka sengitap yule no ubaki India kelayo ban penyap. Habakaran cekawe ni kelat Pyrthei Khubor kepau haka Pyrthei udai Swami lasei daki do jong ke sipai Pakistan kibelet le dan buram haka sengitap yu Hazif Abdul Rauf ule no pentrim haka Pyrthei berok kuwe belaklan yap haka jinghiat thama ke India haki kitam le no ha Pakistan. Ka sarkar jong ke Brazil kala pendam jur yaki kam pentrim jong ki le no ki bahir thama Pahalgam jong ke India bat kala ajing ro ru yaki India ke belayo ben penpra haduk khandai li kitamba jong ki le no tangapo kat to kat 9 minit. U Presiden jong negeri Lula de Silva ula phone yu Narendra Modi ban penpau baka Brazil ke dan ringkat bat ke India banyak kun persya yaki leno. Menteri Jangatan External Affairs jong ke India US Jaishankar ula phat ka jing ai Kublai syago Vice President jong ke European Commission baka European Union haka skim ke Europe karakhe ke Europe de. Ula am ka jing trelang hapdeng ke India bat ke EU kanang klan syuk nang Nesha khamat. Ya ke Europe de la jurakhi ha khandai trik Jymmang man la usnam ban pen I bakiri Europe kilong kowe ban pennet ya ke syongsok syongsan. Kelami ke jing bam yos ngau thu jingmut hapdeng kurtang President jong ke People Power Party ha South Korea ukim Munso berunong ilam jong ke nekeseng Won Yongse bat ke jingmi ke jing phe jingmut hapdeng jongki ke de halor ke jing kini ukim bat umindri rang ba do berem u han dukso benlong ku mukurtong jangan ni keseng hak election president ke benlong hak laitrik ujeliu ukim mula keno bakadan ke jinga sela ke bejur hapo ke parti ban penduk tiket yu bat kimut ban apen ban si uru shiman bom don hak keseng bat hading kini klemi sekejinga ther ke bejur hapdeng jongki dik arngot kinong yalam ka Indus Waters Treaty ke deka sekolah belaya soy haka khandai trik unai lur ka khandai spa ndru phau hapdeng mendirang ba do berem ka India upandit Jawaharlal Nehru baru Presiden berem ka Pakistan u Ayub Khan bala soy ke deka sekolah deka jing shimkia jong World Bank ban pinbet bagi ni ke adli kiri ke de banya sam yak kwami nasilenter ka wa Indus. Hade ke jing her thama ki le no Pahalgam ke India kala pinsenge no ya ke ni sekolah bakan ikan ketak bahaya ke Pakistan nama bedai ke wa Indus ke penbiang ya ke Pakistan. Ke Pakistan kala berngam bakan ujor ya ke jingle ke India sya ke World Bank ndre minta ke Pakistan kerana hapdeng ke Kim Khat nama ba ke World Bank kala thet kti bat kamtre bantuklar ya ke negara ba ke India kala shim. Ke negara ja ke World Bank kala mi nukli do jong u aje bangga ubadan minta sya India. Tikit lagi Khubor hakimat kimat menda ke janmit Kublai.